ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kakong Pinky Maring kabala job ya kanam Mrs. Wall Peace bat kumjuru kanam Beautiful Skin haka rinsan ya ko pin iriam badur bhabriyo jong kilong kami na kaleng ka perthai haka season 2 jong ka Mrs. Wall International Arja Afsao bala pelong daga Glamour Gurgaon hak Shitrik Julio Halila Hotels and Resort Ambience Hall Gurgaon kalawan phaino asyak jala yakni kalong kami la priang sobhari ki kur bagi bahi ngasam nado kadling sun lokpriya Gobinath Bordoloi International Airport Guwahati kumban chukudo hangni ka kong Pinky Maring kadai ru kanong job baning kong yak Miss Meghalaya House na phakhandai spa khandai phra bal ka khubor balai olum kai thu ba ka kong Pinky Maring kadai kalong kami ka balarung ha ka thop gi hinru phungut gi nong yakun final na preng san spa ngut inong shimenta na kaleng kiri jong ka perthai Ningkong tu ngai ngu yo play bangadan hakani menta katni ba uladon tongkat lang batna nadu ka for dong audition nadu ka for bangalet nadu ka for audition tak nadu menta lagi no uladon tongkat batna anu kami ino ben je yang and kajing job kon kan nga ai ka burong sa ningkong du kabaar pa nga ai yaki bahayang bahasem jonga email ipa kamtam kaladan tongkat lang batna lu kinu ki competition haduk menta and then I could play yaki merit yaki mama yaki sengkur jong maring but ya ipa pralat but itong baywan kange then kurang yang nong kajing men jonga kajing job kalong kajing job jong biru take a message from ako I it has been a very beautiful journey so far haduk menta and kanu ko competition ko ngandale kasi level na doon ako masir the message kalong very short but if you don't kanu ka jingmu ha ka jing em jongki what ju pande no ay ka ka jingmu jongki ka ka dream jongki yami kunu bapin penlong true ya ka dream jongki ka ka jing ko asli jongki namar balay habang ngala ban make a dream jonga come true ngatray mapibaro ro pilong kumangahi and sila ro ban penlong ya ka dream come true itang katang ito message ko na ko ay pibaro ba nidang hakano ka reta joni neng nidang hakano ka jaka haba pitmu kanle AKA ningkong du ki ay today you play baar da pidi ben yo ka support na ka family da pidan ka support na ko ka family laban ko siya kuman and third kadeka jing minok okay thank youนี่ก็พูดอย่างว่าเราว่าเราพูดวันนั้นดีเนี่ยก็จะการกับเรื่องรู้บอกที่เราไปเรียนเป็นเส้นนะแต่ทีนี้คุณยังงามได้ทำสั่งตัวเขาเพื่อมีอยากไม่พลาดกับลูกค้าอายุมิสมีกันเนี่ยทางที่เราอายุสเปรย์ถึง Miss Beautiful Skin Beautiful Hair อายุแต่เขาเรื่อง99 back layu the first runners up for the Miss Northeast they hadir betul lain lagi jom tinggi dia lain jom kau dia film pun berkat hadir lakum artisan stem nadu 98 padu mengkau 2024 maka tentang timur dan kontesnya ke Mrs. World International Boss dia hari ini kita kontes jongka lawan rak job yang this Beautiful Skin subtitle Marta Layu yang Miss World Peace International. Take along it is a proud moment. Yang parents baru ibahi yang masih mungkin para jawa ibahi yang masih mungkin nak pur kawai pau di long ada di pen di baru. Dengan pun turu ya kiwai di Melayu pun mendai bikin orang Melayu lok Melayu pun lah biar. Dari kiru ada ki dan kata kejumut
Makir mungkin wan sakman mungkin yang deh long taruh kalau kam kalau ada pidan ini kajing tua kajing mut kila kan yo kajing jam lo kan cuy long dan long kata wik talent mo mungkin nampak sebab talent tidak ini nang yang bayang kasem kung kajad ni tempau kajing simpunan ke kau buat ni yang simpan ye i mutakasi kajing wan jadi buat air kajing play tikok yang ye i kajing nang la banyak cakmat bain nang oi nang pau nang koi haga kajing job kajing jadi ye tak bersyukur dap dah kejeng komen bagi insang sarung ke kau hadu kata ba di Mrs. Pinky Maring bana Krishnam Margan nongba kau senam seja nesta naiko ra ilayo ya ka Miss Mikhalaya itu ka senam alai sengkur ini tempat belum asing ke ba long kebalai sadok kata penyusun lawak bandar besar dan kuding beram ini dan tempau mau cek terkait. Mereka kan dia kesin ke bangsa, iyo ia kan ni kenam, sebab kami susu, mau kadai national international, iyo ia kata enam di Mrs. World Peace 2022. Nak kalian ketua di seseorang siapa nakakur jami ya way langkumi ni dekat ni awak hitam apa cerita ni dangkit gua yang ini nang ya sikman jing hitam kijam jadi ini jumlin isi ladang kor kadang alat ini saya dah dah usul kuipat buat sikman seluruh ikiwairu ikun sama senang penting na kalian ka sangkut ini batin siyang banbot kan sa kabamai wilayah